Lorong dia kalinsira, dia kalai, spera alinsira iha condição dia de. Pai di sangohin lorong, pintisha selori alinsira, na fatem hamutu ko itanya colega estudante sira, Rusi Eskola Santa Madalena De Canossa, nebe mai hosiranya talento no atividade oing-oing, nebe capaz no fora, no most diferente iha edição ohin lorong nian. Tu irmai, ita ba acompanha hamutu. Santo, Siramara, Amin. Nay maromba kami agradecimita, bahagia putih kebosarai ng amin. Nindiyo niya dadasang kumalik kami, kami halibro na mutik pating kami. Anesang pamilya, pre-escolar, Hau Hakarak Hatene, manori ng amang sira, pamilya, kolega sira roto, nebebusik tempo, mayamutik niya pating kami. Kami usuita atau akompanya kami yang aktividades soto lorong uminya tulong atau buat soto nebeng halong belasoy dun na itabawin ko karmakan ako hodiya noramata hodiya aming harohani kudinay si Jesus Cristo yanarang amutok ya Espiritu Santo Santa Madalena De Canossa Kasih hakmate, pwedeng akumpay na darama suri. Kapasaliman makasway tanong sira na bela tawang nanyo kung benzino at nananong bay tawag. Obrigado barak, at sira bela sila bakaki.
Jesus pura e Madalena ida. Jesus lah mutu honie escolante sira e mabara magosta lau tuir Jesus. Lau dadang Jesus are mana ida tu rela iha dalam ibu. Nianaran Bartimeus. Maski Bartimeus ni matang labele hare, mai be nyarona hela kata Jesus mapoing leu dadang. None Bartimeus hakilar deha. Jesus, tolong aku. Bartimeus hakilar makas leutang. Jesus, tolong aku. Jesus para roti dehang bani escolante sira. Bartimeus soe quedas manta odi lau bahasoro Jesus. Jesus susul ba Bartimeus. Bartimeus satang. Bartimeus au hare quedas. No ya momento ne Bartimeus nos la quedas Jesus. O buat outro ne bemoso, halo ematomak admira, odi hahi hanai marumat. Santa Madalena De Canossa, Maurisia Rai Verona, Italia, iha lorong ida, bulan Marsu, tina riung ida, hatu situ hitunolu resinga. Nia ama ngarang Octavio, nonia ina ngarang Teresa Islua. Jenema Madalena nya papa o mama. Jenema Madalena nya mawari sira. Hana Clara. Hana Madalena.
Sira Nemat, Pamilya Bot, Santa Madalena niyo. Danira Madalena Hamado, Eskola orang nagawa ng hakarat, muli Madalena Hamado sa pamilya namin, o pamilya proprio, o dinahon ko ang pamilya ng Diyos sa iyo. Ang mundo ko sa kumalusina, newe itahanan ang pamilya, Madalena De Canossa. Madalena, bahagia dia pengalaman sesuai kondisi desa di dia ingat orang Madalena Madalena dulu. Aku Madalena memberi kembali mengaku dengan awal semula. Kapasalina may tanong sira si klase San Martino de Coros. Brigada Hakarak Tabot sira Belpila Paynasa. Sira Hare Madalena Liu, Sira Hotu Munor. Madalena Dehang Basira. Dia Sira. Ini dia Kalai. Ini Hakarak orang kata keze bayi. Kata keze Hanor Uta Tuska Labar Kidanabe. Dia Labar Kidanabe Hatene Hadong Yesus Hatene Hadong ini ya Hatene Hadong ini ya mama Hatene Hadong ini ya papa no Hatene Hadong ema hotu Hau Hakarak
Hodi hang ai fuak ebe laronat bantu siranai rua ha sirani rua nya mata nya kloket Yesus bolu ada nebe ada mata hab makne hau kau Muhammad historia hotu Alinsira hoy aprende toda matene Alinsira Sarimangai Kapasaliman magkasa teman sila si klase sa Miguel Kanjupe. Yun ang dansa wali ang tina. Kapasaliman magkasa teman sira. Nagaya presenta na dansa. Continuamos de clase San Francisco, Onova, Boisa, processo mais de viagem, bonito, e ainda irá Marque na sua dificuldade de hoje, vai ver madre Senhor da missão da Lapônia. Não é em alguma fevereiro, tinha vinda a pessoal de Timor-Leste, Madre Sia país de Hong Kong, o demais é Timor, o no África.
Timor Lansira, Simo Madre, o Cultura Timoriana. Danza cultura, nebbiamo kita say, asitiamo kung apresento kita lang sira, usi klase Santa Teresina. Kaya po ating aming convida. O hilawan Pamilya Venusiana Bugas, Via Continente Lima, Macanesan, Continente África, Continente Europa, Continente Asia, Continente América, no Continente Australia e Oceania.
Tabasa lima makaso italon sira. Sira ne klase T. Tinan hat balima. Sate. Ayo tinapa. Ami usi vitete, madami nilian na klasal di sekolah. Mana tutu ni mesak deh. Ayo bakau. Aku cayu. Ami usi anaro. Lela. Ami usi manufai. Mau aling kedua. Koma lima, bahasa lima macas, koma lima. Bahasa lima macas Batanon Sira, ne rappresenta una vaita municipio sa Nulo Resintolo. Pirmai Sira Sedahur Hamutu. Tangan di atas. Hey. Apa? Madalena. Teresina. Martino. Hey. Miguel. Miguel. Obrigado. Basta lima makas. Basta lima makas ito ng Syria, usi klase San Miguel Arcangel A. Obrigado barak bayimi, berfila bayimi niya pati. Dia Kalinsira, la sente kata tempo to ona, pinti espera, e de sangue lorong, bela inspira Alinsira, nona fatim badinas, iha area educação, no hatudo Alinsirnya talento oingoi, tamba Alinsira mag geração, raidoben Timor-Leste, Lori Timor Bamundo. Ketaluang na fatin acompanha programa Hagatolu, next episódio, bintisha se na fatin hamalo Alinsira. Lori kipa tomak nebe mag serviço hamutuk ia programa idane, lalu hato obrigado e adeus.